Yable el jefe del CDRRMO Dr. Elmir Apolinario kay 5 mga baryo na syudad, eliyat na mga insidente relataw na mal tiempo ayer. Ya pidisigun asistensya na diila opisina el mga baryo de Santa Maria, pasunang San Jose Gusu isinunok. Uno segundo el mga insidente amo la avenida que pirmi at eksperyensya kwantos del mga baryo na syudad kada vez el fuerte aguacero. Well, as of late last night, they reported request for assistance. About 5 barangays requested for assistance. Principally, aquel barangay Santa Maria, kay Chenepona Tumba, and then pasunahan ka tamen on the motor pool area na Luyahan, kabar aquel na San Jose Gusu, flooding na alin na un area nila sitio, masi ay kabar aquel na kwantame na San Jose Gusu, ina aquel na San Sinunok, kay Chenea yan collapse slow protection. Yabla también si Apolinario kay un persona el Yamuri ayer después man lumus na mar por causa con el fuerte marihada. Tamanda akorda si Apolinario na publiko para evita banya na mar si malo el tiempo para esta lejos na peligro. And then there was one unfortunate incident in the West Coast wherein tiene uno caso kaya lumus durante el acargan aguacero, no? Según con Apolinario, ta continua sila man monitor con el kondisyon del tiempo y sitwasyon na diferentes mga baryo, considerando kay después el Typhoon Ferdy, otro pa 2 typhoon el Esperanzao entra na Philippine Area of Responsibility. Tasa kasigun ele update del tiempo desde el NDRRMC o National Disaster Risk Reduction Management Council ina pag-asa. I get direct feedback from NDRMC. Direct feedback tiene si mga oras talaga yung 11 a.m., 5 p.m., 2 a.m. Depende na kuan, but then direct bigol na kuan el NDRMC. Puera con cuantos mga baryo que tasumi na agua cada vez el fuerte aguacero, tasumi también na agua y ulan cuantos del mga kalye na centro del pueblo, igual allí na kalye Pilar. Según con Apolinario, ay manjunta pa sila con el diferentes ahensya para discutir qué manera poder resolver con este problema. We really have to determine kung saan ang problema. Is it because high tide, aquel tiempo, kundo yan flood, or is it because el día to drainage system due tayaba para recibir con el flood waters del ulan? Marifita Mayo, Dateline Zamboanga.